Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke KSU Education Cell mentakasngi ke nyotrek menailar kalau kendo yo Vice Chancellor ke School Ba North Eastern Hills University u Professor Prabhas Shankar Shukla banyak keren halor ke FYUP jong ke NEP Arajar Arpo. Hagajing ya keren ke seng kala dawan ke School Ba bagade ban wanra ya kejing pensyai ke bak hamjanai ban pelat ya kejing sa umdum jongki college bat ki kena puli ki bempat la ban sedang ni ki kelas jongki nakadaw ke kinrum kenram bami ke National Education Policy. Kaseng kala keren syai ya kejing persya jongka ya ke hybrid mode bat kadawa bala da day ban pentrekam ya ke FYUP day ban pentrekam salon sar lani lada pentrekam da ke sistem ke barim day ban long salon sar. U Vice Chancellor hagani kejing ya keren ula ong basyen ke university kan sa syong perkat bat katanat puli ke sarkar jela banyak rencana yang halor ke National Education Policy. Bat ka seng kala ada waru bahadin ke jingnya kendo ke jing pensyai ke deban mi bala da pentrai kamnya ke sistem ke batmai ni ke barim kenang baki samla puli kinam syak ta ha ke jing slam bat sedang ni ki kelas jongki bat la da jia baki niat syakmat ya ke sistem ke batmai ke school ba harengkat lang bat ke sarkar jela ki deban yarap lemnya gitu ki jaka puli ni ki college ki bemkot bor ban pentrai kam ya ke FYUP kenang baki samla puli ba puli ha ki college kinam syak ta kaseng karya keren ru halor ke jing jong ki samla puli ki badene ke jat benreu khasi ki ba puli hapo ke school ba jong ke Manipur University ba hadin ke jing kan art bar ke jing snam hapo ke jela kila don hapedeng ke Kim Khan ban lek pai badru ban yo peteng mengai ke jing puli jong ki kumta ka seng kala dawan ke school ba ni hu bakan pediang kerpang ni gini ki samla puli hapo ke school ba bakin peteng ni ke jing puli jong ki naga semester ke baki syong menta lani ban penrung thmaya ki nado pasdang rasni nak liang kaseng lembaga education cell nilai yo untuk UPC ikan atli kimat ke panangkong ko apan sai hello ke keren ke jungi kalong abede bakani ke new education policy ka ba nak liang ki colleges patong ju oro ki nai kai ki khna ki sa ka jing umdum halor ke jing momsai ya kani ke NEP atau ladaki colleges kinyat ka sistem go thamai ane kinyat sistem go barim dia kan ke jing ya ther ke jing tai jongi par visi ilakan sayo ba ke university ke dai ban wan harangkat ke jing penchai ka ba khamsai ba khamjanai colleges kenang ba ki khna puli kinam sya ba kata halor kane ke jing momsai kinyat ka sistem go barim go thamai kumjuru yang kaseng nila keren saya ba kaseng dile panam pediang ke hybrid mode ane ba atli system kinyat ya bujuk por bat ke university harangkat ba state government kade ban ai ya tarai watikna hato lada kinyat ke system go barim ne system go thamai ba kono ke kinyat ke system lada ke barim no thamai makanaro kade belong selesai de barok khoi bat hajuk por ke jing penchai kade ban wan nak leng visi ulang bahagi ni kisni ki banwan punya kenduk education minister ya ka bayo ya banya syong banya ther banya tai seni lo kani ka jing pentrekam mek NEP hagi colleges dan nak liang ka seng ni loong ba ka hakatu ki jing ye kenduk kani ban sai but hakaju oporo ya kitu ki colleges khamtam ki ba mla le si ban implement ya kani ke FYUP dan ka sistem batmai juga NEP ka skor sarkar jela rangkat baka school ba ni hu kada beci men jikit klik ya ka banyarap man kan pham lem ya gitu ki colleges ki bamla kot bor si sya ya ka ban implement ya sistem ko thamai khnang ba gitu ki khna aro ki samla pule ki ba pule ya gitu ki colleges ki bamla ban implement ya FYUP kin yo ya ka ba wanra lani ban yo tu so jong ke jing mentoi lembaga ni FYUP kumboyo lang gitu ki khna ibo pule hapo ki colleges ki wala ban implement ya FYUP bat kawai perkamat kabangi ye kenduk mentagasngi bot visi kalong halor ka jing jong itu ki samla pule ki badai na kabri nyok trak jongi ki ba pule hapo school ba hapo Manipur hadin ba kalami katu ka jing jia ya ka jing ya ka jia bu musnam hapo ka jela Manipur te kalabu jing sibun ba sikadai ki samla pule ki ba pule ka te school ba ya ka baki nang la peteng ye kejung puli kejung ki hadin kejing ya tai buat visi nak liang visi pula menjur ya ka ba on khot ya ka meeting ka ba kerpang
ya ki din jong ki school ki badan nampo school ba ni hu ba kin sim ya karai ba ka ju ko por na kaliang visi udah kerpat ini raseng ya ka bangin ai ya kicing tip iba hambnya ya kini kisamla ki ba kuliah ke school ba po Manipur ba kunju ro ju ko por ngalaman ong ba kini gede kerwo na kalian raseng sia kitu kisamla ki badang hapan puli mentai sing puli joki ya po school ba Manipur ya ka ba kin ya pha lem ya ki jingtip iba hambnya sia kaseng kang ba kaseng kala man submit sia school ba ni hu ha ka dei ha ka bentai ya ka ba kin yo ba muteng ki jumpule po school ba ni hu la ka dei na ka semester ka ba kila i no lani la ka dei na do ka semester ka ba sedang te na kaliang jong kaseng do ko ban banjur ba nakasuka jelar kon de chimlang ki jikit kli ya ka ba penting kena begini ki samla puli ki ba puli apo school ba apo Manipur ki namdu ya ta ka hok ban teng ni jing puli jong ki kamselor na ki jing dia jong kene jing ya muslim